ase oboro ade na oboso ni asase no enen so asade ye nkwa acha ye yun adom ne mu brohu ne nti ye hoye enye nipa nyina na enya ne se de ye nyen twedi ampo kwa me oboro ade ahom aduasa miensa sunsun aduoson nson ane ahom pim amu go sasase so ekopem Ethiopia ekopem Misrim asase so ye nananom nsamanfo ye damase se mo banbo mo humo pro mo hunu se meniminu etogbega ye adwuma panti mbo ye ho ban mumfa ye nya hanam emma ya tamfo se Jesus Christ ana dabi twedi apokwa me tete oduma nkuma aye biafo ye da wase wie a na yakọ executive producer na nkasa na nagrada obapa ene ni kunu Mr. Oduro Granting edema ya chiamu obabiamu biara na ya chia ya director father ene nanaya ya chiamu papa sa no pe nso ma sore abetena mfidie n'echi echinchin ne mfruma sa dwumadie no ebenya nkoso mayira ojina sayira ojina camera n'echi ane ne nua pabru ene Eugene muso ya chiamu papa anope na ya bohi ya dukuma se ne ya chia otumfuo o say tutu the second otisike gwa ko fisu anope nana onana nkanso ani o ya chia wona umpanyimfuo ananu ya mudi akwasi de kama nana na obesra no bravo togbe siri nana babia mu wo bia ya chia mo gama nche ya chia krobo fo ahene ya chia o achemfo ahene ya chia ahemfo a ewogo asase so nyina ya chia Apostle Joseph safu kantanga no so obisinwa no sen se obajansafo no safu kantanga oni wadwuma yefo eni waboafo ni wasafo ma sabre babia mu obi ya chiam na yaba efom ni abachi African Revival Youth of ya ebusua ni nyina ni ya chia Facebook fo ni ya chia ye nuanom a omohwe ye wo Twitter omohwe ye wo YouTube omohwe ye ewo Messenger omohwe ye ewo Instagram omohwe ye ewo Jataba TV omohwe ye ewo baabia echia mu nyina menu ya kwabra boku anope menu se asore atena TV ya chia papa so bagri ona na otwe bia waya wadwen se obema ye sidi makun oha ane ode ko Canadian tetedie no mu a eye apem ode ba enamafo die no mu a eye 100 Ghana osi na otwe bia yenye nipa 20 a omote se wo a member asori mpanyimfo a ebusua ne mpanyimfo etese wo a anka ye ni program we yanke ye besa trim so agree baby obia krono a wo so no ye fro nana agrada ente o nuaba ene wa ha no e sa wotutu wotiatia wa chacha mu na oba chia no na mo kam ntoma bo ano na bibia enya nkoso so agree baby obia ye chia papa antimansa sabre wa sore o hihia odokun no ye chia papa say ye say asa no enche oba be kan ye ho na ye dina ye twa ye na ase wa ye da ase papa okay ye chia ni ya chia ye nuanum nyina am say o say akawan
menua ba jaba ani ni nua kwabra na jaba ya chia papa ye ni hu agro onim to gbega ono onti hu jai kra nti nana da bia wo bia no pe ya chia mo papa to gbega papa ene so yaba ye nya aba no ni aba kasio kito ye be puase no ne ya kan ne se bronya sa eni bible dabi January eni bible mu dabi February eni bible March eni bible April eni bible eti ye pense mu a ne yakomu se na asem no eti Job 5 verse number 27 Job chapter 5 yes, verse number 27 I answer na osi hwe ye na ya bori we na ya hwehwe bible nu ya hwehwe book nu ehunu se tie nie ya hwehwe ehunu se de tie ni tie na wonso hunufa hunfa ene to bi baba ye be yi mpai enti ye mbra 1 Samuel 7 verse number 5 1 Samuel chapter 7 verse number 5 no yeah osina Samuel kan say de munshia Israel fo nyina mbra mispa na mi mo Awurade mpa ye mi be yi Awurade mpa ye amam na obehia o mispa na wosansuo na osansuo hwiegu Awurade ohwiegu Awurade enim ti bacho bebre ensuo ni ye nhwemu Awurade enim oboro ba de twedi apokwa me asase ya ensuo yensem nyina mumane emrem twa omanya ba pia bacho Numbers 28 verse number Numbers chapter 28 yes sir. Verse number 7 osina na hwie san no susutua bupen na mu ba no e ka odwa ba kon kronkron bia ho na hwie nsan eno ne ye hwehwe no kronkron bia ho ne ye hwie nsan wo hwie no ma Awurade ye hwie ma Awurade ye hwie nsan ma wan emma Awurade Psalms ono nkasa hwie bi Psalms 75 verse number 8 osina kruwe bi wo Awurade nsem na emubo besa efi ehuro enfransa ye kruwe no na ohwie bi twadi apokwa me ye den ehwie nsani bi na ampa Asia pompo asia na ebeka no asase so abonifo nyina efiano eti twadi apokwa me ohwie nsa e na odi nsa hwie no yesusu ama yen se yen so yenye den ye hwie nsa pacho yenko senkonkron bia ho ne yen hwie ene tender tv ba bia ye woi e ya asase konkron eti ye hwie bi pacho fa we kakra won en France na ye frafra mo twedi apokwa me oboro ba de ensa o asase ya ensa ehum ni aham ensa efie ye ebesin kwa to ye ensa efri etifi ebesin kwa nafo ensa ahum ma biasa me ensa asunsun eduosunsun munyina mu magye every go kosa ekopim Ethiopia asase so ekopim Muslim asase so ahum empim mu magye apukasi bagye nso afra bagye densu bagye ankobra bagye ebrem mu so bagye bosontwe bagye bosompim bagye bubi bagye ensakina bagye kole nso bagye na kole bagye ya frafra mu sade nyankoto frafra nsu anofa tututu eyo bibi ane ya maame no fie nsamanfo ya papa no fie nsamanfo mu nyina mu magye konfo no chi bagye ya asanto bagye kyerebo akodua bagye tete kwahye nso bagye ni takita wia bagye ajima prempe mu magye amotie for repenyi nso bagye enanum
ni ejanu ma modi kan wasama do a mo be prima Gold Coast ma mo be prima akanman mo nyina ye frefrem se mo meje aya bibi ane mo na kan so aya na ye frefrem se de ye frefrem ye ne nkonto frefrem su ano petututu ye boba akudi a ne ya bom nyina mudin ene se imrante ne maba wa nkwaso o enanum ne ajanum nkwaso ya hemfo nkwaso ye mo mpanyi nkwaso soja fo nkwaso police fo nkwaso Shatawale nkwaso o akani ye beto so obi ewu a anya abroa ne yakokora ye say mumu hweye ema ye se fifi ya se yeso ye behwem ema musin etutu enti emofra no ene na esie mpanyimfo na afi eba ne sei na adane ne nyina afri kwasi kokko enyame ode ne breye na adane niemani enti ebra mokoa monana kanso yaw eni ni etogwega ya ba tender TV na nagrada ama ye kwan se yeyi mpa ye frefrem se mo nsi echi kwan na mo mie ye nimu kwan mo ba fra ye ya mo no se ye fujon fita ye se aduasam bienu ne ye de abekere mo ane mo ma ye mo atofuwo ne ye be ye san musuo yare don petuwo sinti bi ato ani gwase mo masinkotie mo pangoma ye ne titiriw Shatawale enana ne nam ehuja so Charles Niyama ye frefrew ane se wonkwaso o enkombonia edifu atofo na ahye afa ho se 24 December yu uba begum ye twam nananu muntwam o mo mane mbam dabi se ye nhihye krapo a mumpenguma ye ane ye nuaba ebone ewu ya sa omu ya no ma ntumi anya ho hwe kwasi kokko Jesus no wantumi anya ho hwe nanso nananom mo de mutumi tu owo hyeda ane enti yesrem abrantie muma owo ne mpare no muma owo ne mpare no obi kan ho na yahyehyɛ ama ne soso a muma owo ne mpare wo wo ani yesrem se mo de mutumi ye ane amampanyimfo sa difo atrofo na omu edi sika basabasa amampanyimfo etitire binum a omu wo mam omu di kokosika omu di gold sika omu di diamond sika omu di oil ni sika no nyafu no mo yire won edam kokuram etwere ena kwata omo antiase amomfra won sie do no mumra mayi won ano no busiafo eka ne nko na ke yebebisa yase yebekase ye ni ho yebebisa yase yebekase ye adwumadie ya ye di Tender TV eni so biom de ni kontromwa emodetifi amra watu ewunta ye no no nkasa hwe na ade ohwema onfa bububo dam kokuram etwere ena kwata enkohwem twa omanyaba ni yesese ye kan yanka no mfanka ho maye ni aka soso ye mfuso munyimfiri maye twa omanyaba ebusuam fure yie emra dawe mo nikasa ubacho ye ba ne say Isaiah 62 verse number empire we no amma omo say enyasem katwa efi say ye de ehia ansane ye de fata enti ye empire emo oman na yetim no ekopim Misrim ekopim Ethiopia ema obi biara why na adwen say oyi ni ho afibro yanum sa ye empire ma no ne why aso den de kwasi kokko enyame obekunu papa enye obi na kuma ntwio po esi anko ankasa na ode ne ti ekogye akyerema Isaiah chapter 62 say verse number 1 no osi Zion da ache enimunyam Africa da ache enimunyam osi Zion ti ane Gold Coast Africa nti mi muama no ye muaya no na Jerusalem nti mi nyakom ye kom edi be kwa kosi se ni tiri ni be pie se di adechie kran na ni nkwanja deri se na Gold Coast akaman
enkwagye adere etese tane okay to bega papa assemble kon eyita e Christopher okay say Jesus Christ ye de ye nkan mo Jesus Christ no obaye no oba be free wiase no me pa cho wanka say yemfa 25th December enkan no dabi o wanka say yemfa yeni na woda emfa nkan no wanka say 25th 24th eba yenkan no ne mum yatwe yadwe besi so say no to know we say kwesi kokko eno ode sa afahye no ode sa abosonson no ode sa ahonisun no ade bre yen ewo ebibre mu a entina edu onum a yesi obroni enenya na ade sa ukọ akwam na ukọ to ensafo bi a ekita abrantie bi papa bi ensem ewo akwam before say over cross so atimpoku na mbacho webisa ase hwe titi wo bi ka titi wo bi kire kwasi broni oni nyansa ensi obibini na kwasi broni ne hunam we no eniama bi a ebibifo wo no onu oni bi dabi o enti insusu ye eda obibini ane kwasi kokko intem enti na ye nananom fra wo kwasi kokko no kwasi kokko na cheso omunom de kwasi adason ebaaye omunom be wo kwasi adason e wo mam na pepa mo chew akwam asem America no me sense me pa chew Luke 22 verse number 19 near Luke of Jesus Christ no e kan ye no na won say ye bedi bronya papa bi na fukasiye na wa hye atade kokko na ode infite bi atono na wa ye na boje se kuha na me pa cho wo bisa ho se ase ne sei to bega papa ye hwa ade bi ye wia ye director on famra na read na yenchechire nipa mu se ye ka kire wo se bronya is an abomination. Christmas is abomination. Christ mass and adane Christmas and do baby on there Merry Christmas Merry Christmas me pacho ni na won yak and do be an normal yen X apostrophe mass iti ekrisofo iti masa mesra we dey mesra ye ntu sabi me pacho you think ye bie wa adwunu mu e ka tro se enko ho nye sa wo be yira masa onamu babu ozi ka besa bronya we masa me se sofo wa banenu obejemu masa o ma frase o cross over jump over somersault over and buafuni over free over aden mo jump e ba cho o ko re masa obie TV station obie radio station said the amount for si su bronya na bronya pen and aba wo wiase we mu a yesi bronya we die aye deda mine hu to be papa adena hu Yesu Kristo awuda pa and the day of how hey bronya ba na emema enhu yera wo na mamefo enhu yera wo na nkwala enhu yera wo na abatan enhu yera wo aban kura hu aban enhu aden iti Yesu Kristo na wuda pa no to be papa facho yem nan say Luke yes I 22 verse number 19 go SD kron na se she facho omo Jesus Christ ni omo tro ye ne ye kan anya say ye gitumo dabi aya na mo for say aden ye kin masa to be ye we New Testament ye nim say
Peace of family here there. A throne 70s ya. Akane na Bible be wiase no. Na New Testament enka. Na no ya na peace of family. A throne ye no mo de betache Old Testament no. Na kamo pe ompeso mu yiflo. Iti yan enye se ye gitum. Na mo omo throne na omo kinkan o mo aso den mu. E na yen so ye dia make point sa. Onti ase kura obeti ase. I just say Puna Dawano, or the Jacotum, now Shen. No, you trim say, no, be a for phone, no, be say, now then I must say, no more guitar Bible, no, my culture say 25%, no, any generation, 75%, no, yan too, I am true. Ye can we on Tiasia? Near body of you, said Tierney, now soon for Annie. Ose no fa pan no daase ebubui am Jesus Christ no e fa pan no daase e na obubui no de ma won kan se e no de ma na suafo ya yen ni me hunam we ni me hunam munti wo de ma ye de ma munya yei emfanya minkaye munya yei emfanya minkaye from Genesis to Revelation every Genesis I copy you on the DSM no if one ya trust say Jesus Christ say yan for 25th December enye ye enfanya nenkai but ye nye hu bi ana someone will you correct someone was sorry someone what not someone will you correct still trying to find a part in this Bible. Yes I that says yes I Jesus was born on 25th December. Yes I still trying oh pomoti wakanya and that 3 days nothing and ra nothing and then so on in Revelation oh you correct oh pomoti so be who baby I trust say Jesus Christ ye won 25th December what Genesis what Matthew what Luke what oh my bra it san nipa ye tie when it tia no kura pa o se da bi me pentro you but to be sense na ye say o se no fa pa no buyi o fa pa no buyi and no di ma won ka ase man the share for the cancer ye ni me hunam we ni me hunam munti wo de ma ye de ma o munya ye fanya minkaye mpacho ehifon and Jesus Christ can say ye fa na woda enkai no ene ye sa ye kwa kosua abakosan kakra eja ne ya adoma bosome na omo asese edin no eja ne ya adoma ochena ye bebo modern say ye de eno so beba na ya be kire Christmas tree ne ya Christmas tree eba ye sa Santa Fe no meboa so no na fu kese ye na ye shane kawa na ye de abo chabi ahye no ona ma no odi asa na o chiche niama sa niama na kwes togela agro me pacho ye san emras say okay Galatians 4 verse number 16 me pacho na owia 1 Corinthians 9 verse number 16 and also can say Galatians chapter 4 yes I verse number 16 yes I Ose na se meka no kura me kire ma me papa enti no kura me kenti madane utamfo ana me free me kwala brem hey edu bronya na me papa ho papa na me mama ho papa no na nkwa Yesu se de be ya me mama be nya atade bi ahye me se de be ya me papa bi e be nya atade bi ahye me nkwala brem asem na me kan anya bra manyi sabria maye panyi awu waye panyi mpacho iti bronya yi ebe entete well apotro brofu no o say well so won tete o dia fine anope ya ye ebe ya so fo baako o se ne member bi ka kire se bronya ne de ye tu aheda masa bronya bie ni wono mu a mante se bronya we de ye nto ade kura anka afie twemu no mu
eye ese afiwe bro nya bia enti uji di say o Jesus Christ no ye wo no 25 no odi nhira ne ba ya na say odi no me e na abeka mo awo e bro nya ba owuo akwanhia how amanie nkwala na me ba cho o me ba cho 1 Corinthians 9 verse number 6 it no kra ye kenti ya da no tan fonti wonti ase go 1 Corinthians chapter 9 verse number 6 say ana say mini bara panku me ba cho 1 Corinthians 9:16 right? Yes sir. Sorry, 1 Corinthians chapter 9 verse number 16. Yes sir. Osi na se meka asempa no a se meka nsam osenkani yaw meka nsam we na ye di bie wadwene mu a enya de a me de hoahoa enya de ye de kire ye ho efise yesu ye di bronya ni bi pen ene ye hu ni se ade ne enya de ye de hoahoa ye ho na mo etwa se ye kan na se manka asempa no a me hu no kure no menini mini atobeka ye hu no kure no se ya nka minue ye nue na mo se ye bedue de ene ye beka kirew na wo wa ko se wadue ye wo e Christopher bi omo se omo ni bronya nanso 20 24 25 26 ana omo ye won afahye ai omo convention omo chicha de wase ya muchi koko mo ni ate pop wan say de okan o se wa for edi theater chairman ana o ye wa dwe say hey who ni bronya no na so who ye ton ta de fufro sa fashion me na mi kobi yo masa to buga wo so suro mo ka say ye suro na nka ye suro senka ye ba ye yesu ye beto anonti on ye ni yesu ya ton nchene ni ya ton meko na ye pon a ni ya kire ba bia ye wo say e ya bra ho o say kani ya magina Tender TV afroda da bi o to ye ya wan kasa wo beba won say ahwene pa enkasa so for ko tueska ko tra TV so a na any phone number and papa papa na de focus here me pa cho director me pa cho fane to we do so na yenhwe ade bi kakra bi na bibia wona si o kwasi kokko wan fo bibia makeke odi baye for reason Osi, do you really want to know the origin of Christmas? Me bacho, pese hunu. Dientia bronya ebaye. Osi, type Saturnalia in your Google search bar. Thank you. Obian funny phone. Fa. Na on spell Saturnalia. Yes I. Non search keke. Me bacho bebre. Obehu ni ya bronya. Ya sa Santa Faria no ne fukasie no na tade ye hye no na boje se ne timi a o chiche bronya toffee o chiche bronya biscuit o chiche bra wa usofo no nimo asofo kese ene gu o man mu a omunim me pacho ni omudi ni ya Mary the omudi ni ya Joseph and the omudi ni ya Jesus Christ mpacho director mpacho bebre yan hwe no so na ya wia yan kinkan nsem binum efa bronya ho to buga na beta so yes I oba ni Semiramis yeah ena be ma ni Nimrod What's it? And now, Mubano, Akolania Tamus. Only a 25th December. Thank you. Yeah. No, Blonia, I know. Blonia, no, I know. Me catch up the Biase. And young one, yes, ya deal. Sapri, Upia, CNN, Al Jazeera, TV, BBC, and only a come. Yan baby no more. Oh, my course, ya dear, who say, Bronya no, and free Yankopon,
twini anim da wa ye mo nchen dabi to gba ade bi gu ase em say director wait the entire yabotre enye yanko o dabi empo e Christopher ni bi mo chidi fo ni bi kura mu say ani omo Jesus Christ din na enso omo ni bronya ebi ni Church of Christ fo omo Church of Christ let's sorry the Christo Christo dia omo ni na woda wow yewo adansi bi fu omo so omo ni bronya yewo memre da fu bi no mo ho a Christo fu nso omo na iti topic one say aye tautology omunim when ya twa besi so anopi ye ka cho say ye moya no dabi ye nye kom age say Africa esafa ne ntuma pefra efu say oman we ye ni bronya dabi bronya eye obro kwesi kokko obroni na enya ena ma ye nya sa bronya no ena Christ mass no eye Christ ani Roman for bosom kese na your friend mass na almost no ewo your friend say apakan mu no onu ena eye mass no ena Roman for every anopa bia Wednesday enu ne ne keka almost ko mass kwesiada ko mass sa mass no eye Roman for bosom kese pa owo Greek owo Roman owo Rome almost sorry no enu no mo de bata Jesus Christ no ama Christ no kura no eye Krishna eye bosom de da ena Roman for ko adopt ye ena mo de mass no join ye ena da ne Christ mass ye ka we no mo kire wa enti bra maame enti untrance na unwe no ho na unhu se Christopher Bino, deeper life was it. Almost only bronya. Also, Jesus Christ was born again. But 25th December, I'm on Yintum. I see a four. Pacho, director, Jansan Ko, Sir Nimrod, and Samiramis. Nayan Sambra, Omobanoa, your friend of Tamusu. The entire earth is lying in the power of ancient Babylon and the spell cast by Nimrod and his mother. Thank you. As free ancient Babylon Babylon Nimrod. Yeah. And in the mammy, how much to a pity we are seeing in Amana Franny Penny. Any penny now at the Christmas. At the Bronya 2050 Master, it's in a nipple goose. I know. Johnny Yaduma or Chira said, I don't do ye near back. Aha. Said a root beyond a best Rubio near your Christmas tree. Now, director, what did a hibitoso to begin? No, so what kind? Now, Yasha, I did. Yeah, was the first human sun god. Born on 25th December, Nimrod, an ancient Babylon, the Lord of Christmas, the Master of Christmas. Hey, inti sana Christmas na yedino sana if oni master o ni obia woni master. Inti Christmas kwa woni master. A Christopher master. Hey. Pacho, and ye kwani ye research. We among for researcher. Oh my yeah. No one will say 25th December no. Ya Jesus Christ. Samuso ba yempo. Ye hwe ye bosum ye dikan, bosum ye tosum ye. Enra na ewie bosum no enwo nsam nyina. Ena ye dia choko. Not no we say. Sana Obia Kennedy Japan, I want a master. Sana John Mama, I want a master. Sana say Kenya, me want me master. Sana to go against so
want the master. Sana Christmas want the master. Baby adeni fi. Abedu baby ye do you know. Or say the first onipa odi kan. Yeah. Osun ewia enyame. Onu na ye wo no 25th December. Pacho. We ya ye kan. Kofin person besie. O say ne ye kan na anyi ni o. Na mo wan kasa so ko ye research. No na Acts no kind. O say Acts 17. Yeah. Verse number 11. O say na Yudafo e wa ha. Yudafo na wa ha. Yes ni wona o Thessalonica. Yes ni wona o Thessalonica. Wo yempefe ji asem no. Sana omo kan omo yi wo yempefe ajiye. Nada wo hwehwe trosem no se. O hwehwe trosem no se. Ni o meyi ti sa na. Ni ama ne ti sa. 25th December hwehwe. O sama no te Bible. Hwehwe. O pon no modern. So be won say ya chiro Bible no baby say oh director we so abapa serious one pa. Ha! Yeah. Director I say I'm still trying to find. Yeah. Oh, or someone we are correct. Only power did na uno. John 5 verse number 39 and also okay. John chapter 5 verse number yes ram why yes ram papa so ya pa homa so enye ye nu de ne mu ne yi mu a sana Christmas e won the master na o man bi ene trase ene o mu kreti ye o mu som o mu nya o mu abosom de da ene o mu de be wura Christosum ade amamu me pacho Christianity de free ekosi z no ne nyina ya ntro eye creating nipa bi na trance ene o mu create ye o mu yi free Old Testament no o mu de ensem bi abata ho no mu de abetu New Testament amu yi free Old Testament no o mu create no mu de abetu New Testament to wan hwe na so wa adwen mu emie ya etina adwumadie no your friend bie wa adwene mu etina ye ka chose enko ho ye free on na eba oh mpacho uwia yo na disem 18 verse number 4 mpacho John chapter 5 anya se ye gidio David na mo ye dey make point because I know that that was so then eno aso na ye di kan obeti ase I know na ye dey kan obeti ase itina ye ba ye nkotu emo books egu anu no enwo ho a na ye yibi na ye dey abata ho because the major point no ene book we ya e da court order omo de so en o say papa John chapter 5 no verse number 39 o say mu hwehwe atronsem ni as say oh some man way o hwehwe de ba de tronsem nu efisa mu susu se efisa no mu na susu se odan kwan wo mu as ye benya dan kwan wo mu na eno ne de edi me ho adan eno na edi ne ho adanse ne nti adan na o hwehwe Bible no mu na when 25th December no o celebrate na mponche ne nkokọ na ewu amane mama ana wanga so won se owu amane hwa ono ma na se bronya so pa na se obatan we nya bibi ama onene ma okuno ohiani bi ne ho kire no ne we nya bibi ama ono ene ne yire ene ne ma ya afie ho no eye say awrewo adeso apa na kwasi buru ni dia to nipa so sa dia to bibifo so sa no to be baba Uza dia to bibifo so dia to yeso ebe di blonya wie na the economy boost ade a di blonya nyina from boniku coat atade tuo your friend say rocket just candles popoa ni nyinara sabri kofia okanshi sabri kofia gbogbroshi sabri kofia tudu
Sabri ai na chese ni nyina obro ni di penny mfaso e de afi ebibifo nchen okwa of ready made to Ghana made that ye share robe saying kwesi koko na ye say papa was say Revelation chapter 18 me ba ko na answer the kotu ba ko bio John 5:39 we aha no say Revelation 18:4 yes sir osina mitini fufuro free suro we o say Yohane ne kai Yohane so tini fufuro bi free suro me ba jo etifi asem o say o say Christopher jakuro no ani we so fo bi quotation Christopher no ekojakuro no amajakuro no omaja heaven unko obia wuti bronya bia oko so bunsam jem wo oko bunsam jem so fo bi besie ejem stress no craft no man so na mo yefun so enu na me kire o say ejewo e Christopher bi wo omaimu a omu ni bronya enso omu wia wo hu edi omu disem December na eye danger month no anya no na eye bosumi a etosudu mienu no ade na wo ya activities wo omu sanso nim say December nye last month sa sorry no omu nim say April na the first month tade na ye nye convention wo March yeah no omu de ye omu anu say wo March ne de na enkola no enko vacation until December na enkola no be ko vacation no mo nye school adan na de dem ama dia ya afashe no mo akoko tu Bible ba bi say wo emre bi Israel hini bi kura sisa afashe date ebre na so no mo di bro ya ni se ene to gwa baba ensama bio na ye ka no kura nti wo pese ye tani otamfo ma for us sana tamaso achana dem o say na me ti ni fufuro every so say me my Hey, you be catching. You be catching. Osina mi ti ni fufuro free sro say. You na so ti ni fufuro free sro say. Me my obia o dotwe edi ampon kwame. Mo free ni mu o my konkron ene wo free sak bro nyanu. Na mo anya ni boye no bi. Na mo anya ni boni ni bi. Na mo anya ni hawo na o hawo na ye de ba be hawo bro nya. O mo mu di bro nya no. Wa anya bi o. Ti frim. Oh, yes, so be about the ding. Hello. Hello. I am a quabba baby. Why do you do so? Papa can say free in the day to say. Thank you. A Johnny Shay in our papa. Yeah. You're the master. You're the master. Yo. Bye. Hello. I am a quabba baby. Why do you do so? Papa can say free in the day to say. Yo, Papa, the church before you. Yo, hello. Yeah, you ma kwa baba bi wa junju me de so papa ka se free the day say. Yes sir. Ya do mase. Aye busuan ni ya chechire. Ane. But no, could the other day? Yes, Uncle.
Hello. I am a Baba, you are doing so Papa Casafri and didn't say. To Santa Fe, your barber, yeah, your bedroom. You go. No. Massa, we are correct. We are correct. Papa. I be what you do, you know. Be on funny phone on typing. Santa. Hello. Good morning. Good morning, Papa. You are Papa. Be what you do, so Papa Casafri didn't say. I am the Casafri. And Coco, your Chianco for you now. I mean, now, my son, I have okay. The cafe, I think I get a camera. Now, Yarita, I'm a bit down on the block. And my little years is what you don't need. Oh, you're correct. Massa. Hello. Yeah, your Papa, Baby, what do you do? So Papa Casafri didn't say. Yes, free action. Thank you. Papa. Maybe that's a Bible, means it's a Bible in a software or more kind. Ah, well, some my crack. You does it. You must. And I'm not cry. And the woman in the edge, woman, you letting a memoir when I'm possible. You must. You must. Now, you say you see by you. You must. A Johnny Shoy. Hello. Hello. Yes, I am a Baba, you are doing so someone crying a bone. You, Papa. What you Christmas, Mamma, Papa. You don't must. Debbie, it's okay. But you know, you say, Jesus Christ, baby, Madame, our bar. No, envelope home. Yeah. You so I can't give you the other name. After I couldn't think I can go here, so she could an envelope to the chair to cover a much home and not have a church of continuation. The people be said to go over the harvest, make you say, we can't answer them. Sir, every January, I'm not harvest to the good evening. Oh, the annual harvest, now get our financial of the harvest. You will run up in the court toilet. Do my body and oh, you're correct, Papa. Well, I annual harvest. Harvest will be able to. Hello. I am a cover, baby. Why do you make your Papa Casafri in the dinner? Yet the master. Yet the master. Christmas. And let me pass for your father. You're going for the young bucket one, but I didn't that's why I showed you I didn't want the master, Papa. Hello. I am a cover, baby. Why do you make your Papa Casafri in the dinner? If I join a family, I can use it free. Yeah, that's the Papa. You go. If I show, with my Jamie T. With that, you. Now, maybe imagine it. You're okay in I am a friend, and I'm in young program. You don't must.
damase me program na me say de wo kan na e no kore ya damase na me a me to no ma na me ka ta Ghana fa bi ya omupa mpanimfoɔ no a ɔmudi yɛ so no ɔmomfa antoa nyama adin nso ɛ na yɛnhwɛ 4 years pɛpɛɛpɛ sɛ Ghana bɛte saa na sɛ nsesa yɛdamase ɛti ama wɔnsɛm a woka no nyinaa no magye tom pɛpɛpɛpɛpɛ na ɛna ɛmmoa sɛ nnipa no mu bi agye ho ahyini yo enti monkɔ so a na monkɔ so yɛdamase yɛtaa mo akyi yɛdamase yɛtaa yo hello yɛma akɔ baba bi wadwondwo adie so papa kasa firi ne din de sɛ agya no nhyira yɛ nyinaa yo Yadamase papa. Hello? Yo, yɛfa o na wotwa to o ka ekyire. Ah, yɛma akɔ baba bi o wadwundwuma de so papa kasa firi ne de se. We bie no ku ha ho. Na ensemo na wo kani na ya enye ma adwene kokora o. Ba ise ne ensemo wa kani and you I'm not used to Christmas, you know. And since they were far and such a Christmas, you were yo. And then someone who can eat it and then when you get when you that's Christmas, you didn't what that I would that. Yeah, that's yo. Maybe I see my father, you never go okay, a something come out, you never go okay, you might be no but. Yo. By next year, working, and you might not come out. When you are checking. Yo. Yo. Yes, sir. Yo, yes, or from for to like this why I say hello. Hello. Ah, yeah, my baba be what you do and so papa kasa free ni din say. Yo, asampa yanko. Yeah, the master. I don't see your point. I don't see your point. Yo, hey, line no sooner I say. Togoga and dear, yeah, opposition. Say in Ukraine, I see. And Aquano or say, a to be on here, a to better not dear. Master, we are correct. And you damn papa. Free January aircon, or more of Bosumene Dicano, aircon. Baby, a more piano, your babamunche.
Osenkani ya ye ba whole life because a big kita 20, a big kita 30, a big kita 15, a big kita 14, a big kita 70, a big kita 60, a big oh ye ba life and master na ye ba wo su gokos sorry dan ye de be ye factory ye de be ye gas house ye de be gas house there be a I know from right. Said you ready? I don't know. Oh, there you know. Said yes, I'll go on in. Okay. Hey, I want you. Yo. Hey, we have to come. I said, "To be guy, guess I'll go in." Ya dama se papa. Ani ye bet chia Nana Grada. Oh, mami. Hey. Obia eso unya me Osenkani ya me jiri se to gbega ye dia wo yama ye papa oni pe bia ho asem iti Nana Grada oni ukunu Mr. Odro Kunante ba bia mo wo bia ye da mo ase papa why no say Nana Grada anye me di oyama me papa so nyo nu anka bo bia chimi awe enyo nu anka me nese ntobega waba TV so dabi o na ko pe de Nana Grada na ma ya ba TV so sisi France aye wono masa nko tenda TV antama Nana Majaba o you correct sabro TV no hey number 1 o ye ko mepre ho we Nana Oh, Nana ofe. Ya damasi papa. Ya damasi. Director father. Oh, director father. Director. Yeah, after you ever try and I say, Pa kwesi. You assume. Big quiz. Oba. Eti Osenkani ya me no masne ya 0548585867. 0548585867. O from ya me the Togbe gradia no ebe ma. Cha omanyaba ya sukunu yenko biem pada asori yenko biem kotunu yense biem tigali ohoni ebeko oh we pada we you no so